We are not stopping you. We are You are there. No Brother, point arguing with you. Come on. we are not. Mencem tayo jauh benai Oktober. Hadin badan kejing nyatai ni akan bejor bah. Hapadang minister congkan lai congkan jelam Mizoram. Bat ke sipai Assam Rifle kata surak ba. Namar kene kejing jia mentala mi par saki report kiba klaim la ban mudur. Bat kata ka report kalang ba shout out light, shout out boarding ki sipai Assam Rifle kiba syang basa ha kata ke jela Mizoram. Sipai Assam Rifle kila komplain cha Chief Minister cha jela Mizoram baka boarding kalaj hapo ketem jongki menta lasha pendekut klaim dapoi perkan. Hakbai day bat kene ka jinsha light yaki ketem cha ki sipai Assam Rifle. U commander cha sipai Assam Rifle ula pentep marmar ula komplain marmar cha Chief Minister jang katai ke jela. Bad usipai commander cak Assam Rifle ulah kena bet badai nak kena kadau palami kejing kajiah pada minister bad ki sipai kalai apa ketem jongki kala sya pendekut susu lay turu ba utai minister ubalai kajiah ubalaya henia bad ki sipai udai artan minister ubadai pe ya kalai bad klempep kabamot une minister hi ulah phap pendekut ya kalai syak ketem sipai Assam Rifle ha katai kejela. Hak baidai berkena kejing yatai ni kabala jam macam tayau layatu. Bau minister ulaang bau la syapin sangat jubar hak sipai. Bad am tak si sin Henry hadu lai sin. Bad kumta kalapen bitar klub yo minister. Henry nakali yang cek sipai pat kila kenta je kena kejing kam ju ni minister bakila ang bak klembat AA ya kali jong u. Henry minister hi ula susang hi. Nakali cek sipai kila angru bak klembat ya kali jung ubat kila pelai lanbet Henry kibat pa ya kali cek kipai ba kum sebentar ban cek namar badan kajing ya kajia pa kajela Manipur bat kumta labanaki kubar bala ra tiar set napa mayan marling ba kajela Mizoram bat kumta penpoi siapa kajela Manipur. Henry haba pai pat cek jingkran nakiri upai ba cek Thai North East hi kila ang ba wat jule kai bat power minister dan utau minister cokalai naba pitang subak latiak kamot kalai hapo ka ying jong pi lane haginu nugi jaka kiba penthod minister kalai kan sa sujak leben